Njengamanje abantu okuyibona bona abaqhwakele kuMaskandi nabenza uMaskandi ube lula ube mnandi abaqhwakele ngicela ungachemi la bawu2 and lento bayisebenzele abayiwinanga kamnandi bayiwine beshawa bayiwine bethukwa bayiwine behlambalazwa bayibinwe bevalwa bayiwine bevinjwa bawu2 wobani lapho Igcokama elisha noKhuzani ibona abantu labo kuMaskandi abawukhiye bake baba khona phela sisakhula abanyokhiya ukho ukhiyo kaThombi bafowethu wonke ukhiyo uyathomba uyabona uthi uyavula usavuli uthi uyavula kusenzeki ngikutshela mina ngokhiye bamanje babili into emnandi ngabantu abaphezulu awubi phezulu bengekho abantu abakubeke phezulu and awubi phezulu bengekho abantu abakusupportayo abasemculweni abaculi abazokusupporta nabalandeli abazokusupporta makuthiwa uyinkosi kaMaskandi iba inkosi yabaculi uphinde futhi ube inkosi yabalandeli inkinga nje wabe u2 kufana ukuthi labantu babangihlalo hayi ukuthi ngisho umlomo ngisho ngeke ephathekayo mawungathi Khuzani manje phuma event kuzogcwala ukuthi uthi Igcokama kuzogcwala ukuthi ngoba yindaba ibona abaqhwakele njengoba eqhakwele babangihlalo sokuthi ubani ngempela oyinkunzi noma oyinkosi nomunye noma ubastard babangihlalo njengoba bebangihlalo ke bazokwenzani ke babangihlalo bazo activate umuntu nomuntu amandla anawo ngeke usibanga isihlalo ngenawo amandla sokubamba thina sithi hayi inyoni neba ngisihlalo ngoba nenyoni ziyasibanga isihlalo kodwa uthi uyayibheka inabalandeli abawu3 kodwa ibanga isihlalo esikhulu uthola ukuthi umuntu bawu3 abalandeli kodwa ubanga isihlalo nomuntu onabalandeli abawu10 million for instance umpatha ke lo mawubanga isihlalo zama by all means ukuba kwi-level ecishe ifane nalowo muntu ngokwe-level nje nange-by look before ubeka ama-point ikahambisana nalonto so ngiqonda ukuthini ke manje njengoba-ke uKhuzani benegcokama bebanga isihlalo uKhuzani unamandla unamandla namfana aqondeni naye bese kuthi igcokama linamandla aqondeni nalo bese kuba khona abalandeli abasupporta ini amandla akhe alright uKhuzani amandla akhe noma yinini amandla ayafaniswa nesilwane ingakho amandla asendlunkulu efaniswa nesilwane isilo efaniswa nesilwane ibhubesi ngoba amandla ahluvana so kulesimo samaskandi uKhuzani kunesilwane amandla akhe afaniswa nawo negcokama kunesilwane amandla aso afaniswa nawo Igcokama amandla aso afaniswa spiritually nebhubesi ngoba yindaba bethi ngiyadlova uzodlova and ibhubesi lisebenza ngani ngenkani lizodlova kuzoyithola futhi elifuna ibhubesi uKhuzani akasebenzi ngamandla ebhubesi kuyena egazini usebenza ngani uKhuzani ngamandla enyoka uKhuzani unamandla enyoka inyoka njani amandlana athi dlala ingqondo nje umuntu muthi nje wala mudlala umnyoka umuntu umuthi uyabona so kuKhuzani nomthandeni kubhekene inyoka nebhubesi kubhekene inyoka nebhubesi beke wayi-understand engishoyo ngeniphinde bafuna uqovo Maskandi inyoka isebenza kanjani inyoka isebenza ngokukapturisha indani inyoka iyabheka mayise ikuwina inhliziyo inyoka isebenza kanjalo iyabheka ikuwina inhliziyo futhi sikathini lapho iyakapturisha ziningi inyoka nawe mhlambe endlini ikhona inyoka othandana nayo yomuntu wesifazana lokubheka bese umnika imali ungaqondile omunye umbheke ugcine ukhipha into yakho ungaqondile umuntu lalela baningi abantu abazinyoka umehluko 11 abasebenza kuyona 11 yokusebenza indoda uyinyoka so uKhuzani usebenza ngamandla enyoka manje seqondele uKhuzani ukuthi uyimphathi waka-SABC umphathi wakuphi umhleli womcimbi wini baseniqondene uzokwazi ukuthi wala ingqondo akulimaza ingqondo ugcine usenzani ugcine sewumsupporter to the fullest indlela ayidlala ngayo igame yakhe uyi ayikho into wrong ngalokho indlela isihlalo sakhe
sobukhosi Ngomaskandi asibambe ngayo ngoba ufuna kucaca ukuthi uye indlela usebenza ngaleyo power hayi ukuthi unenyonga kodwa ipower ekuyena ipower yomnyonga ngiyoyichaza leyo one day isebenza kanjani hayi futhi ukuthi khona inyoka ithathile waba nayo into evele ngoba uhola abantu abahlukahlukene yavele yazenzekela kuyena egazini nomthandeni alikho igube salibulala noma nanani ngokuthi umthandeni wayisholo yena wathi yena ufuna ukusebenza ngenkani ufuna ukusebenza ngokushova inkani kwabanenkani ingakho amandla akhe uyabona umthandeni bengabe umvimba kwento evele inyukithi ivele inyukithi angakubamba akuthi umthandeni kuvuka ibhube selikuyena hayi kabi ufuna ukudlula so umuntu anamandla ebhubesi awudlaleli kuyena ukumvala awumvali lo muntu awuvali ngoba noma uthi uyamvala la mandla azo-activate-eka aphindaphindeke avele enze into enkulu kunalokho manje amandla kamthandeni-ke asebenza kanjani asebenza nawo ngokufuna isihlalo ukuthini na ukuthi bengabe seshilo bathi madoda siyakwenza lokho kuzokwenziwa ngenkani okusho ukuthi bonke abantu abathanda ukuphusha inkani bazomsupport umthandeni abantu nje abasebenza ngenkani bazomsupport wonke umuntu uthanda inkani and bese bamba ingqinamba ethile ingqinamba ethi kumele noma yinini bafuna unqoba ufuna ukusweka ube clean ayibambi lo ngqinamba so uyabona ke umuntu ofana noNgizwe uNgizwe usebenza ngenkani ngokwesigebengu usebenza ngo7 uNgizwe ngokuthi uNgizwe usebenza ngo7 ingakho bekwazi ukuphilisana nomthandeni kanti basazophilisana ngokuthi uNgizwe u7 kanti uKhuzani akasebenzi ngo7 uKhuzani kodwa usebenza ngani ngokumanipulate nje ukudlala ukuthi unjani uKhuzani ukwazi ukusebenza ngokomnyoka uyabona ke khona ke nawo ipolitiki lento yokucaptureisha umuntu uyabona bengabe kuthiwa umuntu ucaptureishiwe mfethu upresident uyakwazi ukumcaptureisha umphathe emsebenzini uyakwazi alikho icala umuntu uma umcaptureishile umuntu uyakwazi ukucapturesheka so uKhuzani ke angacaptureisha noma ubani ngoba uyakwazi ukulala phansi bese lele phansi uvela umdabukele kanti umdabukelani ucula kamnandi futhi enjalo umdabukelani bonke abalandeli bacaptureishiwe ngenkathi manje ecaptureshekile uKhuzani bonke ke abantu including abahleli bomcimbi uzothi bekhuluma kamnandi uKhuzani bese bebona bethi lo mfana uyahlonipha ngoba ngeke ilanga mina ngiyamkhumbula uNgizwe etshela mina ethi emhlabeni akamazi ukuthi ohlonipha njengoKhuzani yakhumbula lokho yakhumbula bayetshela mina ethi emhlabeni akamazi uMaskandi ethi bamaxoko uMaskandi kodwa uyedwa uMaskandi ongqo uKhuzani ngendlela ahlonipha ngakhona so that is why ngithi ke uma ngabe ungayi-understand lento engichazayo uzothi mawusucaptureishiwe bese wenzani bese uvesane wenzani wena bese uvesane wenza wrong kanti sewucaptureishiwe kodwa umculi ayikho into wrong ayenzile Igcokama nalo abantu elibacaptureishe ngendlela yabo noKhuzani unabantu abacaptureishe ngendlela yakhe ubani wrong la umuntu wrong umuntu ovuma ukucapturishwa kodwa uKhuzani njani yena uright bengabe captureisha uright becaptureisha kodwa ke ngibonga mina ukuthi yonke into eyenzakala emculweni kaMaskandi yenzani amaqhawe kaMaskandi alala ayajabulela izinga lamadoda awu2 uMaskandi awubeka kulona ngeke ngifihla ngicela ivale mina uMaskandi usekho kuleya level yembadada njengamanje uMaskandi usuka ilevel ephezulu kakhulu ngoba uKhuzani ufaka isitayela sokuthi uMaskandi awungene eMoses Mabhida akuswenkwe akwenziwe angene eMoses Mabhida angene ngemali kwenziwe yonke into kwazothi umthandeni wafaka uMaskandi ukuthi akuswenkwe uyabona wenza isitayela sokuyaphesheya kwaba ukuyaphesheya kwakwenziwa kwaba into enkulu kade kaqala kuyaphesheya kodwa kungathi shu kuyaphesheya selokwaqala nje omaqhinga hade ngobani beyaphesheya kodwa uqede wayaphesheya umthandeni iphesheya nami kwangathi ngilibona kabusha kangathi ngiyaqala ukubona umculo yaphesheya ngoba yini intathi beyithinta umthandeni ivele ishintshe ibe yigolide ngokuthi lento kaMaskandi ithinta amaqhawe asalala then amaqhawe asalala ayabasupporta labafana ngoba abongani abonga ukuthi bawuthatha uMaskandi bawubeka kwelinye izinga mina ngicela whoever ohulumeni akabe fair ohulumeni angavumi ukudlala lento zokucapturisheka ngoba labafana laba lento bayidlala ngokuthi
isinkwa sabo futhi umsebenzi wabo. Umuntu ohulumeni o in charge for wonke umuntu akazame ukuba fair. Angabonakala umuntu ohulumeni esechema neGcokama noma esechema noKhuzani angavumi ukukapitaliseka umuntu ohulumeni akaqinisekise ukuthi uyabalance ngoba siyathanda sithanda labafana sebephezulu kakhulu Ngomaskandi. Bawuthathe bawubeka kwelinye izinga umculo kaMaskandi. Kodwa mase kwenzakalana indlela ayidlala ngayo uKhuzani game yakhe nomthandeli indlela ayidlala ngayo akufanele kube sengazi ukuthi wrong uKhuzani bedlala igame ngendlela yakhe. Akufanele umthandeni bedlala igame bengazi ukuthi wrong. Isibonelo nje khona umcimbi omkhulu nami ngizobe ngikuwona lo wepicnic odwalisa ipicnic lapha eMozambique kaKhuzani. Ngendlela uKhuzani ahlanzwe ngakhona ukwazile ukukhuluma wanegotiate nomthandeni. Umthandeni warealize lethu ukuthi hayibo angeke uyamcimbi umcimbi kaKhuzani futhi mangiya kuwona ngiyamnika indondo eadvise abanye abantu uyayibuka lento ukuthi ayike nami ngibele isihlalo so sengisupport umuntu ekumele athathe isihlalo ukuthi ngithi akasithathe ngoba vele phela le picnic mangabe igcwalile yaba njoba izoba successful kangaka vele igama eliphezulu likaKhuzani umcimbi wakhe siyathanda asithanda and into engiyithanda kuKhuzani kakhulu business minded uyazi ukuthi any move funa ke kungena imali. Ngiyayithanda likaKhuzani ukuthi behlele imicimbi emkhulu bese understand ukuthi egcineni funeka kungene imali. Asho athi hayi and imali ayenzayo futhi reasonable. Emcimbini yamanje sengena ngo 3000 ema stadium ngena ngo 1005 ema stadium. Kodwa umuntu besathi ngenani ngo 150 ngenani ngo 200 ngeke phela ukuthi ngo 1998 kwangenwa ngo 50 kwaya kwaba 100 nanamanje emcimbini 100 guys. Lapho nje we need to be very fair. uKhuzani usebenza imali ngokwamandla akhe which is very good. Igcokama lenzani lona lisebenza kakhulu ngenhliziyo ukucabangela ukuthi hayi bayangithanda abantu bayawathenga ama CD bayangihalalisela abahlangane bezongibonga uKhuzani kodwa yena wenzani bayahluka ke lapho uKhuzani usebenza imali ngapha igcokama ngapha lisebenzani lisebenza ukuthi ngiyabathanda abantu igcokama ngelinye ilanga ngeke ngithuke mina bangathiwa abantu baphe ama CD alo mahala ngendlela elibathanda ngayo abantu lithanda abantu lize lidele lona kanti uKhuzani uyazi ukuthi kuyasetshenzwa makuhlela umcimbi funa ngingene ngemali eloKhuzani ukuthi mabhidi ngikushayela ihlombe kaKhuzani business minded ngeyilamba ingane zakhe one day ngeyilamba one day igcokama lingashaya abagcwala abantu lithi bese kuthiwani hayi bekade nje sibonga uma cekeceke hayi besibonga ukuthi ngibuyile hayi benginibonga ngokuthi nathi hayi yonto igcokama kusefane nami mina ngikhule ngithatha imali yokugcina ngipha abantu ngibanike kodwa mina ingabukhona izobuyiza kumina ngokuthi abantu bangibone ngiphisana ngemali bese bethi hayi ukhe ngibhaka uthwele kanti cha hayi ngoba ngithwele ngithanda ukuthi engathi umuntu angangakhipha lutho ongena kuyemina so igcokama ngendlela elibathanda ngayo abantu umjalo kanti uKhuzani ubathanda kakhulu abantu kodwa igcineni uyazi ukuthi kuyasetshenzwa futhi uyazi kuyasetshenzwa so nje ngeke ngize ngande ngamazwi amaningi ngoba ngeke ngiloko ngithi hayi ubani nje mangathiwa asibala abantu abakapitalishiwe baningi kakhulu abantu abakapitalishiwe kuya ukuthi umuntu ubakapitalisha kanjani igcokama nabantu abakapitalishiwe uKhuzani unabantu abakapitalishiwe why bekapitalishe ingoba babanga isihlalo and uKhuzani uyasilwela lesihlalo and ngempela uyadeserve ukuba inkosi kaMaskandi and negcokama liyasilwela ngendlela elilwa ngalo nawo liyadeserve ukuba inkosi kaMaskandi. Mina sengifuna ukubona ukuthi ubani oyogcina kulazi insizwa egqobe uphondo lo yagqoba uphondo kuphele ngayo uyobe sesithatha isihlalo kodwa bengabe kusabangwa akekho kuthiwa usiphethe isihlalo ngoba babanga ukuhlala kusona kodwa mzwane kwakhona oshona phansi kobe usesithathile komunye kodwa uKhuzani ungasithatha kunamaqhinga kakhulu uyabona ukwazi ukuqasha igcokama and igcokama ngempela ubone ukuthi liyeze emcimbini kube mnandi kube nje hayi mhlawumbe uKhuzani kwabona ukuqasha igcokama nje khombisa ukuvuthwa kuKhuzani khombisa ukuvuthwa kuKhuzani mhlawumbe kakhulu uqasha igcokama omunye umuntu bezonjani bezolivalela igcokama omunye umuntu alivalele bese livalele ngoba ninamandla liyiphubesi bese liyafika liyadlofa kanti lana uyaqasha osho ukuthini uyawaqeda amandla ephubesi ngoba beqasha uncisha amandla wokuhlova bena umuntu iphubesi leni right ene power nami ngagijima nani kodwa uKhuzani ngasengalo ngendlela anomnyoka obumnandi ngawo uKhuzani uthi hayi ngiyaqasha ufunani ufuna liqoshe lona
and imali ixosha lona akusekho umuntu ozoqhamuka athi abaculi bayavelelwa nale strategy ukhuzana aqhamuke naso ayi kodwa inkunzi kodwa umfuka mphungwa uyabona strategy esiqhamuka ukuthi angashiyi ukuthi ngishiyo bani ngithatha obani athi ngibheka abalandeli ku Facebook haha winja mfana hayi winja mfana winja wathi hayi ngibheka ukuthi ubani umuntu onabalandeli abaningi ku Facebook bese yathatha mana ngichazele Khuzani uhlakaniphe kakhulu lapho kodwa ngicela ukwazi lokho bayakwazi ama followers ayakwazi ukuthengwa ngelinye ilanga futhi kwazi lokho mfana ayakwazi ukuthengwa into engathengeki ama reaction umuntu nepressa khona athi like ayithengeki leyonto mawupress ulike upresswa kanye ulike ngoba nama commenters uyakwazi ukucomment nga100 uwedwa ama comment nje ngamanga into ekwazi ukupresseka ama reaction ngoba mama upress ulike uzopressa kanye ulike mawupress uheart uzopressa kanye uheart awupress uheart aba u30 uwedwa ngelinye ilanga ngiyocela mina Khuzani ngoba ngiyabona uhlaniphe kakhulu inkinga ngelinye ilanga ungathathi ngokwama followers thatha ngokwama reaction ngoba ama followers khona ongalala avukise nemiliyoni kusasa ama followers ayathengeka mangabe ningaza thenga kanjani imali ngizonitshela baningi nezinyanga eziwathengile uyabona so ngimshayela ihlombe ke umthandeni ngokwazi ukwenza umcimbi ogcwale kangaka eworkshop ungahlelwanga isikhathi eside kube nje less than a week wathi ngiya welcome eworkshop cha mfana hayi inkinga kodwa mthandeni fuka amanqele umshovu maphela kwabanekani uyisha mfana ngicela ke ningabalahli labacula basemvakweni ningabalahli madoda ngoba dlwani phambili nje bafukuleni ngoba bengabe ningabafukuli nibalahla ukhona ozothayima avela abafukamele bese bonke bethuka omunye umculi kodwa ngicela namhlanje abalandeli bazi ukuthi abalandeli umuntu balandela umculo kaMaskandi ungaboni belandela umuntu ingoba lo muntu bayambona ukuthi uyiqhawe bese beyamlandela umuntu ngoba bonke labaculi abacula emcimbini abahambi babezokucula balinda lamaqhawa u2 okusho ukuthi ngempela mawuhlela umcimbi ngiyakuthayimisa mina mawuhlela umcimbi nje umidlimen njengami hayi lamaqhawe kubalekile ukuthi uwabhalansise ukuze wena ube ubaba kubona yabo wabhalansisa amaqhawe ukuze wena ube ubaba kuwona kodwa hayi ukuthi ufaka wonke baningi kakhulu abaculi awukwazi ukufaka wonke emcimbini cha le strategy tampokubosa ngisithande kakhulu mina ngoba silimithile and akekho umuntu ozokhompena nozolwa ngoba befuna ukulwa aqala sebenze iqala ngoba phela khona masikhuluma iqiniso emcimbini khona abantu abaculi ekumele bakukhokhele ungene emcimbini kuyocula bese kuba khona abaculi ekumele bakhokhelwe ngokuya emcimbini abantu abayazi lonto khona abaculi ekumele bakhokhe because ibona bayokwenza promotion kumele bakukhokhele emcimbini khona abaculi ekumele onjani umuntu okukhokhela ukuya khona umuntu ongena abalandeli ufuna ukukhokhela ngoba uye njani uyozimaketha kubalandeli babantu uyakhokhela bese kuzoba khona umculo okhokhelwayo onjani okhokhelwayo onabalandeli ngoba labantu abazongena bazokhokha more than le mali ozomnika yona uyacabanga mawubiza Igcokama lizongena nabantu abawu2000 labantu ungena ngo150 ake uyibali lo mali uthi 150 times 2000 noma ningangena naba 1000 uthi 150 times 1000 imali leyo bese uyasuka wena uzolinika u30000 uyazibona lapho nje it's really unfair kodwa ngoba phela kusoku umcimbi ohlele wena navumelana nabonisana nasayini contract and le nto ama contract emcimbini ibalekile ngoba makukhona icontract akakwazi umuntu ukulala avuke esekhulumeni into uyabona cha bengicela ukuyibamba lapho nje okwamanje ngamabomu